Kowe ke jingjia kaba kongsan tam yangi ki kasi ki ba shong basa hakane kari Bangladesh. Kini kitempo ki balasha pom dusmon na ki khar Bangladesh. Kimti perteng re mano ba pom yagini ki ting tempo. Bat kisla temporo kila stilut re kim shalong shu ban pendon kam. Kini kitempo balari basuma daki arpeu lai peu sinem menshua. Enta ki kun kikti jongki kenang bakin yo bam yo di namar kene kabri jong kawei ke kong kabasa basyong hakasnong isa chora punji hapo ri Bangladesh. Tepat ba bapi bayo iya kane ke video bagin sya sud ban pha ya fi parlok nang duai lam ya ke benta kane ke kong nang baki umat jongka kin rauno hakajing jongka duai lang na benta jongka halat ya ka ek baro banu bleyo penlat ya ka nrei baknang ba kikun kikti jongka kin yo bam yo di nrei entapat ladusmon kibriu kumnehi ladu nongro sung uneus nem jongka kamyo satyashu ya kano konoro dapat ba piyo iya kane ke video pangaro ngajau ku umat habayo igom nengar bateri tempo kumnehi ba teu jong une ubriu uternrai bri ubaju trejuk ta hakane une khasi basyo hakane kasnong isa chora punji ilungo thai that ni kau isa yo i gini giding tempo bagini ki tempo kila rau no mo habadon slap kumne ta badang i ki badang ngam nrei ladam dam slap ta kila stilut te gini ki tempo kila stilut di kamlong syu ban kait ya gini ki tempo tiki sausan hajar tali ki tempo kila pondut hakane ka beri jong gini ki pajba perlok te kumne he ngap iya fi kene video te ngim la syu ban batai sepi adu katno sau hajar ban san hajar ki